Ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mu makuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugera tubagezaho ku Ihumure TV. Munyemerere rero mukore subscribe cyangwa se sabone, ahanditse ijambo subscribe murareba mu kuboko kw'iburyo mukande ku nzogera, ndetse kandi namwe mukoresha ururimi rw'igifaransa mureba handitse ijambo sabone mukande ku nzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye bijye bihita abibageraho ako kanya. Tugiye kuganira ku makuru atandukanye akomeje kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, yaba ibyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Mbabwire ko akanama karoni kagiye gutora umwanzuro usaba ko imirwano ihagarara muri Gaza. Aka ni akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kuri wa 18 Nzeri 2025 karatora umwanzuro usaba ingabo za Israel n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas guhagarika imirwano mu ntara ya Gaza muri Palestine. Biraza kwemerwa ku mpande zombi, ni kimwe mu bintu umuntu yakomeza kugenda yibaza. Ku rundi ruhande ndaza kubabwira kandi ko umugore wa Alexei Navalny, uyu yahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'Uburusiya, yitwa Yulia Navalny, yongeye kuvuga ko umugabo we yishwe arozwe mu mategeko yatanzwe na Perezida Vladimir Putin, akaba ari perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Muri amakuru kandi turaza guca mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babwire ko urugo rwa Azarias Ruberwa ubaye vice perezida rwatewe n'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda abayobozi bakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bateye urugo rwa Azarias Ruberwa wabaye vice perezida w'iki gihugu kuva muri 2003 kugeza 2006, birara mu mutungo we nk'uko amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru byo muri Kongo abivuga. Reka tuganire kuri amakuru rero ku buryo burambuye. Mbabwire ko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kuri wa 18 Nzeri 2025 karatora umwanzuro usaba ingabo za Israel n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas guhagarika imirwano mu ntara ya Gaza muri Palestine. Uyu mwanzuro ugiye gutorwa nyuma yaho tariki ya 16 Nzeri impuguke zashyizweho n'akanama karoni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu zigaragaje ko ingabo za Israel ziri gukorera jenoside muri Gaza. Iki kirego gishingiye ku bitero ingabo za Israel zatangiye kugaba muri Gaza mu Kwakira 2023 zikorera kuri Hamas yari imaze kwica abayisiraheli bagera ku 1,100 no gufata bugwate abandi barenga 250. Minisiteri y'ubuzima yo muri Gaza isobanura ko kuva icyo gihe kugeza tariki ya 17 Nzeri 2025 abantu barenga 65,000 bapfiriye muri ntara, abandi bakaba miliyoni 2 bakaba baravuye mu byabo. Muri Kamena nabwo kandi aka kanama kagizwe n'ibihugu bigera kuri 15 kagerageje gutora umwanzuro usaba ko imirwano ihagarara muri Gaza ako kanya, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje ububasha zifite ziwutesha agaciro. Umudipolomate umwe mu bihugu by'i Burayi yagaragaje ko icyo gihe Amerika yatengushye ibindi bihugu, ariko ko bazakomeza kugerageza kugira ngo batabare ubuzima bw'abaturage bo muri Gaza. Uretse guhagarika imirwano aka kanya, umushinga w'uyu mwanzuro usaba ko inzira ziwunyuzwamo imfashanyo zifungurwa kandi imbohe zose zikarekurwa bwangu nta yandi mananiza nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Reka mbabwire ko umugore wa Alexei Navalny, Yulia Navalny, yongeye kuvuga ko umugabo we yishwe arozwe ku mategeko yatanzwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Alexei Navalny yari impirimbanyi irwanya ubutegetsi bwa Putin, aho yamenyekanye cyane binyuze mu kugaragaza ruswa yugarije ubuyobozi bw'Uburusiya inyuzwa mu cyene wabo, kwikubira imitungo n'ibindi. Yashyize hanze amashusho y'inyubako y'agatangaza bivuga ko ifite agaciro ka miliyari y'amadolari y'Amerika, ikavugaho kuba iya perezida Putin. Yakunze kandi kwerekana uburyo Putin n'abandi bantu be ba hafi bagiye bigwizaho umutungo wa leta, ndetse aza no kwamagana bikomeye cyane intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Muri 2020 uyu mugabo yaje kurogwa ubwo yari muri Serbia, hanyuma ajyanwa mu Budage igitaraganya, ahamara iminsi yivuza, aza gutora mitende, ariko umubiri we bigaragara ko wacitse intege mu buryo bukomeye. Nyuma yo kugirwa inama n'inshuti ze akabyanga, Navalny yasubiye mu Burusiya muri 2021 akomeza ibikorwa byo kwamagana perezida Putin n'abandi bantu be ba hafi. Gusa kuri inshuro aza gutabwa muri yombi ashinjwa ubuhezanguni n'ibindi byaha bigamije kugumura abaturage. Ni ibyaha byari bishingiye ku bukangurambaga yagendaga akora hirya no hino mu gihugu, bagakurura rero abantu benshi cyane. Urukiko rwamukatiye imyaka 19 y'igifungo ndetse ajyanwa muri gereza, gusa akomeza gukora bya bikorwa bye by'ubukangurambaga akoresheje inyandiko n'ubundi buryo. Muri Gashyantare 2024 nibwo byavuzwe ko uyu mugabo yapfuye, ariko abamushyigikiye barimo n'umugore we bahita batera hejuru bavuga ko uru rupfu rushidikanywaho cyane, ndetse ko ashobora kuba yishwe ku mategeko yatanzwe na perezida Vladimir Putin.
Uburusiya bwavuze ko uyu mugabo yapfuye ubwo yari arimo gutembera hanze nyuma y'uko yari amaze gufata ifunguro rya saa sita. Bavuze ko yikubise hasi agahita apfa ako kanya, bashimangira ko ibikorwa byo kugerageza kumuvura nta kintu byahise bitanga. Icyakora icyarushijeho gutera abantu impungenge ni uburyo umurambo w'uyu mugabo watinze guhabwa umuryango we, benshi bibaza impamvu yabyo. Kera kabaye uyu mugabo yaje gushyingurwa, gusa muri icyo gikorwa bamwe mu bari bamushyigikiye babasha gufata bimwe mu bice by'umubiri we barabibika ndetse baza kubigeza hanze y'igihugu kugira ngo bijye gukorerwa isuzuma hamenyekane icyishe uyu mugabo. Yulia Navalny yavuze ko mu masuzuma abiri yakorewe mu bihugu bibiri bitandukanye yose yerekanye ko Alexei yishwe n'uburozi, gusa yirinze gutangaza ubwo ari bwo ndetse n'ibihugu cyangwa se laboratwari zakorerwemo iryo suzuma. Ati laboratwari zo mu bihugu bibiri zahurije ku mwanzuro w'uko Alexei yishwe by'umwihariko arozwe. Uyu mugore yongeyeho ko Putin ari we watanze itegeko ryo kumwica. Ati Vladimir Putin niwe wishe umugabo wanjye Alexei Navalny. Uyu mugore kandi yerekanye amafoto avuga ko yafatiwe mu cyumba cya gereza aho nyuma y'uko Alexei Navalny ahakuwe. Ni amafoto agaragaza ibirutsi byinshi cyane hasi. Yanavuze ko abatangabuhamya bari muri gereza barimo n'abarinzi bavuze ko babonye Alexei ari kwigaragura hasi ari gusamba. Yulia yasabye laboratwari zakoze amasuzuma gushyira hanze imyanzuro zagezeho kugira ngo rubanda barusheho kwizera ukuri kwe. Ubuyobozi bw'Uburusiya ndetse n'ibiro bya Perezida Vladimir Putin byahakanye aya makuru nk'uko tubikesha bimwe mu bitangazamakuru bivugira hirya no hino. Abasirikare b'umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda abayobozi bakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye urugo rwa Azarias Ruberwa wabaye visi perezida w'iki gihugu kuva muri 2003 kugeza 2006 birara umutungo we. Umuryango wa Ruberwa wasobanuye ko uru rugo ruherereye muri komine Gombe mu mujyi wa Kinshasa rwatewe n'abasirikare bagera ku 150 mu ijoro ryo ku itariki ya 16 rishyira tariki ya 17 Nzeri 2025. Uyu muryango wasobanuye ko abasirikare binjiye muri uru rugo ku ngufu bangiza umutungo wabo, ugaragaza ko bashobora kuba hari ibyo basahuye. Abarinzi 9 barindaga uru rugo batawe muri yombi bajyanwa ahantu hatazwi nk'uko umuryango wa Azarias Ruberwa wakomeje ubisobanura. Aba basirikare bateye urugo mu gihe Ruberwa ari mu mahanga. Leta ya RDC ntiyasobanuye impamvu y'iki gikorwa kugeza magingo aya ngaya. Dukomeje n'andi makuru, reka mbabwire ko ishyaka ry'abakonservateri mu Bwongereza riteganya kubyutsa gahunda yo kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Chris Philippe ushinzwe gukurikirana ibirebana n'umutekano w'imbere mu Bwongereza mu ishyaka ry'abakonservateri yavuze ko bateganya kuzabyutsa gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda nyuma y'uko ihagaritswe na Minisitiri w'Intebe Keir Starmer uyoboye guverinoma kuri ubu. Yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro na GB News aho umunyamakuru Stephen Eddington yakomeje kumubaza ku musaruro w'iyo gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Yamubaje ati nabimukira bangahe boherejwe mu Rwanda mu gihe mwari muri guverinoma? Ibi byatangiye muri 2018 mwari mufite imyaka 6 yo kubikora, rero nabimukira bangahe? Chris Philippe yasubije agira ati mu by'ukuri nta numwe, urabona ati na bane bagiye ku bushake, ariko reka tuvuge ko ari nta numwe woherejweyo mu bigaragara kuko gahunda ntiyatangiye, sibyo? Ati kubera ibibazo by'amategeko navuze, urubanza i Strasbourg no mu rukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Kandi reba habayeho urubanza rimwe muri Kamena 2022, twagerageje kongera turakumirwa mu Kwakira 2023, hanyuma hatorwa itegeko mu ntangiriro za 2024. Twari twiteguye gutangira muri Nyakanga 2024, twari kuba twarabikoze mbere ye. Yego, mu by'ukuri byari kuba byiza iyo tuba twarabikoze kare. Yavuze ko ibyari bikenewe byose babikoze, hanyuma Keir Starmer agahita ahagarika iyo gahunda. Ati impamvu rero byarangiye nta n'umwe ugiye mu Rwanda nuko gahunda yahagaritswe na Keir Starmer ndetse n'ishyaka ry'abakozi ibyumweru 2 mbere y'igihe gahunda yari iteganyijwe gutangira. Rero tugiye kuzongera kuyigarura. Kuri ubu Bwongereza buyobowe na Keir Starmer, Minisitiri w'Intebe ukomoka mu ishyaka ry'abakozi. Andi matora rusange ateganyijwe muri 2029 aho ishyaka ry'abakonservateri riramutse ryongeye kuyobora guverinoma, iyi gahunda ishobora kongera kubyutswa nk'uko Chris Philippe yabitangaje. Umushinga wo kohereza mu Rwanda abimukira binjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranye n'amategeko wahagaritswe muri 2024 ubwo ishyaka ry'abakozi Labour Party ryajyaga ku butegetsi. Rivuga ko amasezerano yasinywe hagati y'iki gihugu n'u Rwanda atakemura ikibazo cy'abimukira biyongera buri munsi. Kugeza uyu munsi Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer anengwa kuba yaratesheje agaciro iyi gahunda, nta bundi buryo afite bwo gukumira abimukira.
Reka dukomeze n'andi makuru kandi yakomeje kugenda avugwa, mbabwire ko indege yazengurutse mu kirere igihe kirenga isaha yabuze uko igwa ku kibuga cy'indege cya Ajaccio Napoleon Bonaparte mu Bufaransa kuko ushinzwe kuziyobora yari yasinziriye. Indege yari ivuye i Paris yageze ku kibuga cy'indege igerageza guhamagara ku munara ukoreramo ushinzwe kuziyobora ngo ayihe inzira gusa ntiyitabwa. Nibwo rero bahise bamenyesha abashinzwe kurwanya inkongi y'umuriro ku kibuga, nabo bamenyesha polisi ngo irebe ikibazo cyabaye. Ku kibazo cy'indege basanga ushinzwe kuziyobora yari yasinziriye. Umupilote wari utwaye indege yavuze ko byatumye bamara isaha mu kirere bazenguruka gusa bitahungabanyije abagenzi. Inzego z'umutekano zavuze ko impamvu indege itahise isubizwa ati n'abandi ari uko uwo ushinzwe kuziyobora rero ari we wenyine wari mu kazi icyo gihe nk'uko amakuru yakomeje kugenda abivuga. Ibi rero ntibyabereye i Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma rero munyandi makuru akomeje kugenda avugwa yagarutsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Reka mbabwire ko Brigitte Macron agiye gutanga ibimenyetso by'uko ari umugore wa perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yitwa Brigitte Macron agiye gutanga ibimenyetso n'amafoto mu rukiko binyomoza abamaze imyaka myinshi cyane bavuga ko ari umugabo. Umunyamerikakazi Candace Owens ukurikirwa na miliyoni nyinshi cyane z'abantu ku mbuga nkoranyambaga yakwirakwije hose ko Brigitte Macron yavutse ari umugabo akihinduza igitsina. Kuva muri 2017 Candace yagiye avuga ko Brigitte Macron yabanje kwitwa Tronye, izina riza gufatwa n'umuvandimwe we witwa Jean Michel nyuma yo kwihinduza igitsina. Umuryango wa Macron wavuze ko ibi bihuha byawubabaje, bahitamo rero kugana inkiko ndetse no kubinyomoza. Umunyamategeko wa Brigitte Macron yavuze ko umukiriya we yiteguye kwereka urukiko amafoto y'igihe yari atwite ndetse n'ay'abana be. Ati yiteguye kubigaragaza mu ruhame nubwo bitoroshye ariko ukuri kukajya ahagaragara. Ikirego cya mbere cyaburaniwe mu Bufaransa kinyomoza amakuru y'uko Brigitte Macron yavutse ari umugabo. Uyu muryango waragitsinze ariko icyemezo giteshwa agaciro mu bujurire, urukiko ruvuga ko kijyanye n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Ikirego cyatanzwe muri Amerika gisaba ko Brigitte Macron yerekana ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Candace yatangaje amakuru bihuha agamije inabi kuri Brigitte Macron. Ni First Lady cyangwa se ni Première Dame w'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka duce muri Niger mbabwire ko umutwe w'iterabwoba utaramenyekana wishe abantu bagera kuri 22 bari mu birori byo kwizihiza umubatizo mu gace ka Tirabel muri Niger. Inzego z'umutekano muri ako gace zasobanuye ko uyu mutwe wishe abantu 15 bari muri ibyo birori ndetse wica abandi 7 bari mu nzira ijya ahabera ibyo birori. Michael Zodi uharanira uburenganzira bwa muntu muri ako gace yavuze ko mu gihe abantu bari mu birori byo kwizihiza umubatizo nibwo abantu bitwaje intwaro baje bagatangira kurasa bamwe bagapfa. Igisirikare cyo muri Niger cyavuze ko icyo gitero gifite aho gihuriye n'umutwe wa Al-Qaeda ndetse n'indi mitwe ishingira ku myemerere ya Islam kuko ariyo ikunze gukora ibikorwa nk'ibyo muri ako gace. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko ibikorwa by'iterabwoba muri ako gace bimaze kwiyongera kuko imibare igaragaza ko guhera muri Werurwe 2025 hari hamaze gupfa abantu 127. Abandi bakuwe mu byabo kuko inzu zabo zatwitswe izindi zigasenywa. Uyu muryango uvuga ko iyo mibare ari mike ugereranyije n'abagwa muri ibi bitero ndetse n'abakomeretse ntibamenyekana kuko ibitangazamakuru bitagera ahabereye ibitero nk'ibi, ndetse kandi abaturage batinya gutanga amakuru kubera ubwoba bw'uko ari bo bakurikira mu bindi bitero. Iki kibazo Niger kandi igisangiye na Burkina Faso na Mali kuko ibihugu byose byayogojwe n'imitwe y'iterabwoba. Reka amakuru yacu kandi tuyasoreze kuri iyi nkuru. Mbabwire ko umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Gassama Werarisi yagaragaje ko ubwo abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi basabaga u Rwanda gufungura Madame Ingabire Victoire Umuhoza, bibeshyaga ko iki gihugu ari nk'intara yabo ariko ko abanyarwanda badashobora kubyemera. Ni ubutumwa yatangiye mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagiranye n'abagize ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike yemeye mu Rwanda kuri wa 18 Nzeri 2025. Madame Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka Dalifa umurinzi riteme mu Rwanda afunzwe kuva muri Kamena, akurikiranyweho icyaha cyo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho, gutangaza amakuru ibihuha no gutegura ibikorwa bigamije kuvukurura imvururu muri rubanda.
urubanza rwe rwari gutangira tariki ya 2 Nzeri, ariko uwo munsi yihanye inteko y'abacamanza bari bagiye kumuburanisha mu rukiko rukuru rwa Kigali, asobanura ko atizeye ko yamuha ubutabera kuko ariyo yasabye ko akorwaho iperereza ubwo yaruburanishaga abandi barimo abahoze muri Darifa umurinzi. Tariki ya 11 Nzeri, abagize inteko y'umuryango umwe w'Uburayi basabye ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'abandi bakurikiranyweho ibyaha birimo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho barekurwa ako kanya, bagaragaza ko dosiye yabo ifite impamvu za politike. Minisitiri Nduhungirehe yagaragarije abanyamuryango b'iri huriro ubusabe bw'abagize inteko y'ubumwe bw'Uburayi burimo agasuzuguro, ariko ko batatunguye guverinoma y'u Rwanda kuko atari ubwa mbere babikoze mu gihe Madame Ingabire Victoire Umuhoza afunzwe. Yagize ati twe ntabwo byadutunguye cyane kuko badusabaga kurekura Madame Ingabire Victoire ako kanya harimo agasuzuguro kenshi. N'ubwa gatatu ati batangiye 2013, 2015, 2025. Gasamagera yagaragaje ko ibyo abadepite b'umuryango umwe w'Uburayi bakoze atari agasuzuguro gusa, ahubwo bimeze nko kwibeshya ko u Rwanda ari intara yabo. Ati si agasuzuguro gusa, ahubwo ni nko gufata igihugu nk'aho ari intara yawe. Yibukije ko ubwo Madame Ingabire Victoire Umuhoza yafungurwaga muri Nzeri 2018 yari yahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame kuko yari yemeye ko atazongera gukora ibyaha. Yasobanuye ko abakimusabira gufungurwa bari bashyigikiye ibikorwa by'umunyapolitike. Ati twese tuzi uko byabaye, ati tuzi uwo mudamu imyitwarire ye, uko yasabye imbabazi, uko yazihawe kuko yemeye ko atazongera kwijandika muri ibyo bintu. Bivuga ko rero abo bantu bari bamuri inyuma. Dushyigikiye ubumwe bw'Abanyarwanda nk'ihame ndakorwaho, tudashobora gukinisha, tudashobora kugira kandi icyo turigurana. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko abagize inteko y'umuryango w'Uburayi bihuse birengagiza ko itegeko riteganya ko mu gihe umuntu atarakatirwa n'urukiko aba akiri umwere, bityo akabona ko nta mpamvu yari gutuma bahuruza mu gihe Madame Ingabire Victoire Umuhoza atarinjira mu rubanza nyirizina, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe akomeje kugenda abigaruka. Reka mbashimire mbifuriza ibihe byiza, mukomeze rero mubane natwe mukanda subscribe cyangwa se s'abonner, abumva ururimi rw'igifaransa cyangwa se bakoresha ururimi rw'igifaransa, hanyuma mukande no kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru n'ibiganiro byacu bijye bihita bibagera ako kanya. Turasubira mu yandi makuru masaha ari imbere.